besiyongcwaba phaya. Amen. Kukho abafana ezikhonza nabo abathathu baswelekelwe kutata wabo, so ebefihlwa ke namhlanje eMqanduli. Savukela khona ke ungavusisi haleluya engathi akadinwanga, hayi okusizendleleni imini yonke. Haleluya. Kahle kahle bokufana ba kuyongcwaba thina pha izinto zitshintshe apha phakathi evikini. Bebecelile abafana kubazali uba bayacela bakungcwabe inkonzo yabo bofamba lesiyakhona ke kodwa zatshintsha izinto. Sabacela abafana bami, inhliziyo zenu mazingakhathazeki, siyazi nina benifuna utata wenu kodwa ke haleluya. Into esifike iphaya ibinde kakhulu, ungakusuka apho kuya phaya umuntu ngene pha kulantente ibigcwele ku abantu beme ngenyawo, abanye beme ngaphandle ingenele umuntu iyathi iphithizela umuntu wonke. Into eyakhathaza kuphama komshumayeli athi andiza ngogugula umuntu apha. Umuntu ofuna ukugugula makabheke ecaweni. Ngaliba ngegama lenkosi. Wakhala umoya wajonga phansi wathi yini inkosi yami ithubele nje. Abantu abangaka befuna ukuvizwi. Ngiyithetha la ndoda yathi uAbraham yabi kuyo ntathi masithi yakadibana. Yasuyaphithizela lezambatho nje phakathi athi inkosi yami yini bayigwele bayibonile nabafana. Haleluya. Haleluya. Kodwa uThixo ulungile. Amen. Sizovala imvusele abantwana bakaThixo. Siyabulela uThixo ngabantwana bakaThixo kulengqele. Bandile leveki kodwa zange intente ingabi namuntu. Amen. Yabona isign leyo basekhona abantu abanolangazelelo nabafuna uThixo. Jesus. Basekhona abantu abanentshisakala. Kuyabanda kuyaJesus khonza uThixo. Bali bonke igama lenkosi. Haleluya. Siyabulela kakhulu kwindawo yaseliyengwe. Siyahamba ke ngoku. Amen. Siyanishiya bawuthiyana. Amen. Siyanishiya bawukhuma. Haleluya. Mamonakale bawumonakala. Amen. Nabafana bonke nomama. Haleluya. Nabantwana nomakhulu. Amen. Haleluya. Kodwa sawubona nani very soon. Hallelujah. Very soon, very soon. Hallelujah. Yeah, in a national conference in September. Hallelujah. Yeah, Kumalo in a national conference in September. Go September. Kapagalu. Yini tu wawajasa sana mapamu wako. Ndibuyanga phinde ndisuka apha kulezeke pheli ndilapha ngo ndithi wena ngosepte uthi ho ufuna mfile thina kapa into lente ndiyambelengweni ndilinde likhwethe abeza usuka apha ye conference eKapa. Haleluya. Bali igama lenkosi. Igoli liyadilika leKapa. Uba moya nebehamba bendlela ukanti akasafiki uSeptember man. Tell uba moya ngene wahamba namhlanje uthi kanti akasafiki uSeptember. Siyekapa basiyakhona. Balibonke igama lenkosi. NgoMeyi besisephayi. Shumayela uKristu pha. Singcwaba pha ibhayi kwaguquka inkitha yabantu. Asihlala ngakuhlala ekaba babuza uba kukhonzwa nini side size iphali iyanyakaza lifuna ukuya Kapa. Balibonke igama lenkosi. Kuzoba nzima kule conference. Balibonke igama lenkosi. Ayikhethi buso bamuntu, yayithanda ithetha ubaba. Uthi ndiyeva lapha kushunyayela uKristu, akushunyalela sonto. Osiphakamisa umasonto, osiphakamisa uKristu. Ngoba ngawo lawenza abantu bangafani. Balibonke igama lenkosi. Ya, kuwonke abazalwane moyingcwele. Haleluya. Haleluya. Isakhiwo sethu bayasazi abazalwane. Into wasingaphansi kancinci le ntente. Ngepasika sabona masuzukwenele. Sasakhela ipongo abantwana sawesabahlalisa phezulu.
kuba singawafumana amaholo eKapa. Malonke igama lenkosi. Kodwa for le conference esilifumene iholo. Li ready. Hayi kuza kwaziwa. Uyabona nje abantu uvusisiyo lapha ngaphambili. Hey, hallelujah. Oh, something ukubona wena. Oh, uzobona umtiki. Hallelujah. Yeah. Wona le mithetho yabizolo kuthiwa khona uD, u-A no B no C no D. Amen. Yeah, yabona hallelujah. Awukhonze sibandle yabafuna ukudibanisa abantu abantu. Yabona kahle mina sine conference yabantu abasha kukho umnyumama. Hallelujah. Wasefishhoek. Yabona xa kudibene usisiyolisa noma umthunyo. Hayi asinakuduka. Ngoba ifuka uma kuyadunyiswa vele uba manje yabona ngoku. Hallelujah. Wahla Jesu. Obana ba ready for isi. Hallelujah. Yeah, hani yawazi ucula wena ngenipitheka manje maxesha. Amen. Yeah, ngalona yakhutshwa nasekwayarini engayilibali mos. Hallelujah. Yakhutshwa ekwayarini na 1992 ukhutshwa utitsha lomkhulu apha eSt Marks. 1992 sikhuma ngokuthi mimi toto. Day before sibheke khakhi kodwa khona ikwekwe ilozayo lekwaya. Please uma uniphathe ngamagwinya phansi hamba siyamathile sendiqelele kuthi khona ikwekwe ilozayo ubani lokwekwe 1992 ndathi waphuma ngabe siyavuma uthisha lomkhulu wehla phakathi kwethu wenza ibamba lekwekwe khuphala amazwi bakwathini noni abamba izwi lakhe ngokufuna ubheke ekwayarini wanikula That's what nasi lekwaya. Ngipasa lekwayari ema kukhona lo mntwana. Akutho ekwayari. Ambizi mesihlanga. Nokuthola uMasihlanga othi awushiya 1992. Athi zamntanami emkhweli niyazi indoda ivele igxothe nje yazi nto ngomama. Omama. Hallelujah. Adihlala apha mntana sengicwengacwengisa. Mama uyagada ngawo. Nawu ndiyakhupha ekwayari. Sho! Hallelujah igama lenkosi. Wathani uyahamba uyaya eMandileni. Noma ukhutshwe ekari mntana ngulungise ngomso kodwa aluzucula ndase ngikhethe kwezama nelibolileyo. Ihleli phansi songeza ngoba nje ngoba ke ndaqabela iTruck nami ndabheka eMandileni. Nani noma nje kodwa amabhunya omfundo aphethe ngeplastic. Yeah. Ndiyabe nawo nje. Hallelujah. Wahla Jesu. Wala Satan. Kumnandi balapha. It's nice to be here. Wona Hallelujah. Siyasina nkosi bantu. Hallelujah. 5 to 7 kodwa kulonto leyo about here. Yayibo lo uzibhalisa into zakhe abantu bazisayiza kuwe. Kwakho umntata wangasikhonza naye xa umane iva eMandileni nakhutshwe ekwayari. Aqonda ba lo wakhutshwe ekwayari anomelana na. Noma lezoculo wazoyiqala ngokuthi wola. Ayithanda inkosi ngifuna ukusaba